Ассалому алейкум, тамошобинони азизу арҷманд, фаъолони канали YouTube. Азизони дилдида, ин канали Пайки Суғд аст. Намо барномаи як пиёла чойро барои шумо бо таби хушу болида дар соҳили дарёи Суд тақдим менамоем. Танҳо барои хотири оне ки шумоёни азиз каме бошад ҳам ханда кунеду аз масъалаҳои рӯзмарра, аз проблемаҳо, аз зиққиҳо каме дур гардед. Бо ана ҳамин ният мо барномаро оғоз мекунем. یک بیگاه مرده خواست است که یک فهمد بالی همون دستورخوان با ستال با مشکل دنگ گذده این خانه را که خواجه گفتم اونا زنشم من چی با پرستاسید گفت هم تو یک فهمم گفتم بسیاری ها میگویند که من با مقیم جان شما برای چی روسیه برفته رنگی خدا رحمتی آبی جان در یکان لایه های روسی مثلا برآمد نمیکنید. من растига Россия бениҳоят хуб медонам, потому что когда я разговариваю на русском, даже русские не понимают меня. Соатой дароз гап мезанам ман лекин ҳамин хонава нишаста баъди ҳамин гуфтани одамо худам ба худам ман гуфтам биё ҳамин як зарбулмасъалаҳое гирифта тарҷума кунам чи агар шавад хай худо агар хоҳад ниятҳои навз мумкин равим гуфта як чанда зарбулмасъала гирифта ман гӯё ки тарҷума кардам. Масалан давидани гӯсола то каҳдон русиба чӣ мешавад? Крос теленка да финиша. Ана аз пушти шоли курмак об мехӯрад. Мебинед чӣ хел зарбулмасъалаи пухта дорем да мо. Аз пушти шоли курмак об мехӯрад. Зади риса курмак уталяет жажду. Ҳачува курмак русӣ нашуд? Хай баъзи калимаҳое ки байналхалқи дия ба русӣ ба ҳам хел бо ҳалво гуфтан даҳон ширин намешавад. Халва скажеш, сахар не намажеш. Нишан бай. Ҷигару дигар. Хайн осон. Печен. Нишан мехел. Бача дар сафар номаш Музаффар. Ребёнок на командировка зовут его. Хай Музаффар гӯед намечаспад ко Вовка бу. Бозӣ накун бо арбоб, мезанад ба ҳар боб. Не влезай на арбаб станеш люля-кабаб. Камбағала аз болои уштурни саг мегазад. Ман ин зарбулмасъала ба камакак норозӣ гӯед. Хай камбағал ки ҳай боли уштур ба пухтамон даст мегаштангир қаб поёнанда. Я? Ҳамаро тарҷума мекунем. Камбағала аз болои уштуро ҳам саг мегазад. Беднава и на верблюде снайпер достанет. Хай гуфта мондам да ман. Аз бекор ҳама безор. Бинед, як чизи нағзде аз бекор ҳама безор. Ад бездельника уходим до понедельника. Инашам мешад ко то шамол нашавад шохи дарахт намеҷумад. Яъне ки мегӯянд ки то шамол нашавад шохи дарахт намеҷумад. ина ман русиба чӣ кардам? Пока ветер не наглянет, дерево не балдеет. Чӣ? гузарад рӯзҳои қаҳатӣ монад куни сӯхтаи хоҳарам. Инам зарбулмасъала рифиқо. Ман ба хел комментарий ва ҳарчи нанавистам. гузарад рӯзҳои қаҳатӣ монад куни сӯхтаи хоҳарам. Ина ман бисёр фикр кардам. Як ҳафта фикр кардам. Ина ман тарҷума кардам ба сони мехел шуд. Пусть пройдут голодные дни, но останется жареные сестры. Хел куним мешавад. Фарзанди нағз боғи падар, фарзанди бад доғи падар. ин бениҳоят зарбулмасъалаи чуқур. Фарзанди нағз боғи падар, фарзанди бад доғи падар. Хорошие дети папин сад, плохие дети папин гад. Мешад ко? Ним танон роҳати ҷон. Пол лепёшка кайфуем. Сегодня видим. Чизата эҳтиёт кун, ҳамсоята дуз накун. Вещи храни, но всё равно соседа замини браз. Афтиам аз кӯҳи баланд афт. Зарбулмасъалаи ҳам бисёр ко. Афтиам мегӯяд аз кӯҳи баланд афт. Хочеш падат, научись мерить. Нишамай ку. То нагирид чӯби тар, ибрат нагирад гову хар. То нагирид чӯби тар, ибрат нагирад гову хар. Пока не возьмешь мокрые древесина, не будет слушаться скотина. давоми мавзӯи ҳамин русидонии ман ба дӯстон. Зарбулмасъала ки тарҷума кардам, боз гузаштам номҳои одамо. Мегузарем. Суҳбатхон, беседа. Чӣ хел номи зӯр?
суҳбатхон беседа. Зафарҷон победа. Азиз дарагой, қаҳрамон герой. Нуриддин галаген, Аловаддин афтагин. Гулиҷон свиток, Тешабой молоток. Таннузхон модни, Қӯзибой нигодни. Саёҳатхон турист, Ҳофизҷон артист. Башарали рожа, Дермантин никожа. Бозорбой ярмарка, Тӯъфахон падарка. Амриддин приказ, Фармонбой заказ. Истатхон остановка, Истатбек постановка. Шарафҷон слава, Кимиёхон клава. Дадахон отец, Муқимҷон молодец. Не гап худама таъриф кунинда нею, тарҷума мекунам. Я ба худо бовар накунам стонди охир ҳамин мешад еттоқ. Як пиёла чой идома дорад дӯстон. мегӯянд ки пул чирки даст куфта. Ман ҳайрон ки 3 сол боз иқа дастуи ман тоза. барномаҳои телевизионро бе реклама тасаввур кардан мумкин нест. Инак якта реклама ба қариби гӯш кардам. Реклама овозаш айда хел мегӯд. Ту танҳоӣ, ба ту ягон нафар занг намезанад. Худатро танҳо меҳисобӣ. Пас аз бонки мо омада қарз гир. Ҳар рӯз туро пурсида меистем. Я рӯз дига очам кати бибим кати реклама тамошо кардем будем. Ман ҳайрон мешавам ин рекламаба ки ман зикр реклама тамошо кардем ягар як бора кино метияниҳо ман ҳайрон мешавам. Хаб хулоси гап бибим кати реклама тамошо кардем ва реклама ба ҳамин хел овозай. Муш 14 то, асп 22 то, фил 2 то дандон дорад. Блендамет хамираи беҳтарин барои дандоншӯӣ. Гуфтамонад як бора бибимам аз ҷошон хисте вай ман фил будиям. муҳтарам занҳо, агар мард табаш хира бошаду ҳамин бегоҳ ман ҷанг мекунам гуфта биё ҷанг мекардасу халос бовар кунед. Як хона ба мард ҳамин ҷаҳлаш кати омадагӣ занашам ҳам кирд биёи дадаҷонаш омадаман кораце хони худам омадам мегирам кайки хоҳам мебиёмам фаҳмидими ихе ман ба омадидми нагӯ фаҳмиди тия ход карӣ гуфтам занак акун фикр аст ки ҳозир ош гӯям чива авқоти сахт карӣ гуфта бо ҷанг мекунад ҳозир шулла гӯям чиваи суюх карӣ гуфта ҷанг мекунад гуфта дадаҷонаш як дег ба шулла карам як дег ба ош гуфтам мардакам худоя баҳоне уфтам бачаҳо гуҷона бачаҳо гуфтам дуташ мактабана дуташ боғчаанда фамо гӯш кун инҷа биё занашонам ҳа тинҷими гуфтам инҷа унҷа назива бист включатель айку светояш истодими даргирон занакам мана кӯш даргирон кӯш чӣ ба ин хекроси даргирон кӯш чӣ ба ин хекроси дадаҷона тинҷими ки масхара меман шумо бафтамонад гӯш кун ки ба сигнал дососи ту свет дагронда гуфта гумбаре кара фуровар аст ҳамин хел вақтана то бакарам худо занҳои моям қандашона зананд вай удароба майк тайсон афтиданаш накор лекин занакам ҳам ту кара мехезду майлаш дадаҷонаш мурдама ин хона мебурад фаҳмдид ман ҳеҷ ҷо намерам нав мешавад торим ҳеҷ ҷо намерам дако бошад шумо худатон мерид гуфтам ҳамин хел занҳо ба дӯстони азизу арҷманд ман гуфтане ки сеҳатманду саломат бошанд зеро имрӯзҳо агар нигоҳ кунем агар ҷавоно агар китф ба агар ба ногоҳ коридори хона барасида монад тамом отвечат мекунед акаҳо ман мегӯям прокуратура ба шумо метиҳад гуфта буромада мерад ин хел неда пештар ин хел набуд ку пештар масалан ҷанҷол мешад зиндагӣ ранги ҳамин дарё авж дорад мавж дорад тоқат каранда кор лекин ҳозирагиҳо ба намедонам тоқаташон косаи тоқаташон лабрез шудагими намедонам ҳамин як гап ду шавад тамом не мо ҷудо мешем тоба карам ҳайрон мешам да бигзор ҳеҷ кас ҷудо нашавад хонаи гунҷишкам вайрон нашавад мегӯем хулоси гап дарёи бинед манзараша зебогишай набинед ҳамин давраи карантину давраи мана ҳамин бемориҳо ба баъзиҳои асабашон чӣ мегӯям асабашон таранг мешавад бечора касал мешаванд як нафар саҳар ба саҳар ки
دکتر وای با اومده است دارو فروش با السلام علیکم دارو فروشم و علیکم السلام مرحمت بیایید همین اصحاب ترنگ من زیق شدم یگان دارو همی کالا سال درست تکا کار کند کالا است کالا کار نکرد من 3 ماه باز کارانتین خونه داشتم هفته زنگ هفته گوسفند هفته بچه ها اصحاب ترنگ شده که کجا گفتم من دارو فروشم من این یک تا فلاکونچه های 95 سومن همین دارو ناز گفتم من کیسش کافته تا 100 سومن من دارو فروشم 5 سوم دادم نکر یه سوش دیدم اکو جان باقی 5 سوم هم نه سحر کو گفتم من فرقش نه اون کس گرفته تید گفته است دارو فروشم من قصاب بروید داده استان من وای میکنم سانی وای میتیام گفتم من این آدم هم سهل که آدمای وای بودند کمتر چی میگوید همین زمانی حاضر بودند نزدیک قصاب رفته و دارو فروش گفتن که 2 کیلو گوشت گوسفند تید بوده است قصاب هم تو نیا کنه دارو فروش من چی میکنم گفته است قصاب هم 2 کیلو اجای نغزش گوشت بریده داده است برده خورسان 100 سوم به هم دارو های هم گوشت برفته است حالا که دارو فروش به قصاب اومده میگه که پولی و گوشت تیده کو تقا گفته ها زیق بیچاره پول داده کی پگه سحر کتی باید دیگه آدم اومده است اکا جان سلام علیکم سال همه عصبام ترنگو یگان خیلی دارو همه کلا نقص کوکر براوات گفته من این داروی گرفته است این به گارانتی همه گفته من گارانتی انیقای کجا دین اشما پیش یک تا آدم اومده میکسلی کتی همین داروی دادیم نخورده کلاش میخواد زور کوکر کی گریدم اینا چند پول گفته من 300 گفتم یا بگیرید یا کو همین مثلا گریم کارمند بیدیا اشما میگیرد شما از دیگهش میگیرید و دیگهش از دیگهش میگیرد اما یکو هم آدمی همون جنگی به مزیق میشم هیچ کی نمیگیرد وای توبه الهی هیچ کس بیمار نشود یک زن سنی 54 سالگی و اینفارکت شده است توبه کنم این کسلی هم از جدا ماده شده است الهی هیچ کس نشود اینفارکت شده است دکترها اومده همین یوری تاجیلی برداشته بردگی تا یک استولوی اپراسیونی تیار کردن یک بار وای زنک بالا برفته است یک بار بالا برود بالانگی هایم توبه کنم خدا شما روی خطی امروز میمردگی اونده نیستید شما با 22 سال دیگه زندگی کردن دکافته گشته پاتوتیان یا بر زنک بعدی نارکوز بیدار شده است بالاش به دو سیویت تو دکترایو گوش کنید تا من یا بار وای طرف رفته آمدم تمام 22 سال وقتم بود است این طرفش برای خودم زندگی میکنم جراحیتان شد میو کجا داداش پلشم میتیان حاضر شما با سراش نرفته دکتری پلاستیک میکردگی افتام درست کردگیرم چوه 22 سال من انیق میدارم من فهمیدم همیشه چیز این دکتره فرقش نیست چند پولی که باشد میتیم خلاصی گپ دکترا اومدگی پولش شاورش دادگی حالا پلاستیک کردگی انا کمتر روغنوی این طرف همون طرف بریده پرتافتگی زنک همیشه خوشرو کردگی که زنک هم استول جراحی خسته باید دیگه سالن کرستی باید آدم آوردگی وای هم پولش دادگی وای با خوشرو کرد استا ادری بیمارخانه برات ماشین یوری تاجیلی تیز اون زده پرتافته است تو وای برداشتن زنک باید اون دیگه اون طرف رفته است تو بکنم خدا چی گپ خداش کی گفتی تو که 22 سال گفته من اون طرف انگیم یه با خدا توی نشناختیم دوای با از دیگه رفته همین خوشرو شده کی گفته است یک لطیفی کوتاه هکا کوتاه پایانی یک بینای چهارشانه پایانش به کلان کرد نمیدونم رنگ میکراس که چی نوشتگی شوهرت برود من بیام نوشتگی امروز یه اون کس کابه نرفته است خیر حیات عجایب رفیقا بعضی آیله ها با مثلا گیریم انا گپی مرد گپ بعضی آیله ها با گپ اکو خلاص ده یک مرد کم کم مینو شده است از زنش روستی مینو شده است یا حرمت میکرد نمیدونم ما با این خلاصی گپ از یک گامده سو دیوار به ساعتی پیشتره کوکو گویک بود کوکو گفته ساعت گفته میستاد سیکین درچک شده عرقه همونجا مونده درچه پشت است خلاص پگاه میشد سحری انا زوجه و مرد که مسخاب گفته خسته نگاه کند که ساعت 8 حالا که کوکو گویک نمیبرد چی به این ویران شده باشد میگفته شوابره گرفته تق زنه دیگر حالا که کوکو گویک هم برم دست
سلام علیکم. ساعت 8 شده که کوکو نمیشه میفتموند. 8 می. این خبر نماشه کوکو. ثابتوف گفته است یک رئیسی کارخانه کارگر جزده. شما حیات بعدی مرگ با باوریتون هایی میفتموند. نیکو تینجی میفتموند. وای هفته و خالم مردن گفتید کو همونا لبی در یک کارخانه با میدن یا برای چی کارشان بوده شما؟ باز همون منظره دوستان. باز مرد کسل دمی مرگ با زن نزدشون با سلک حاضر اسمت چای خورم حاضر نیکو من وای کسل این خیلی گفتگی نیم من چای دیده حواسم اومد خلاصی گپ بیمار سلک بعد سری من با همه همسایه و نرسی زنش نیست گفتم منادگر وای زنک هم چی گفته است نیه مردک جان آرام شوید عصبتون ایخه ویران نکنید دلتان پر باشد من دیگه کسب وعده کرده شدگی با یک تایم خیلی واقعا اکو بسیاری ها حیران نشدن که چی به خیلی واقعا گفته خیلی اکو خاطرم با اومده گوشه گوساسی هم ده با یک خیلی مردک کسال زنک نزدش به زنک همون فتیرت بود که مزده شده حال هم درف یک بریده بیار همونه حاضر پختی کو یک بریده بیار همونه خورده مرام گفتم یه آرام شوید مردن گرید آخیر وای مولا ها با می بیان کو خیلی بعد شما تا میکنم خلاص یک الهات توی باشد میگیم زوجگی به آمدین یک نفر زن خانه یک آدم بیو صحبت کرده روان صاحبی دختر پرسیده است بناگو بچه تان داماد شونده سیگار میکشن میگفتم با خدا الا بالله نمیکشن فقط عرق خورده دیگه میکشد یک دوتا خیر دوستان عزیز آن نفرانی که این ساعت ها ما رو تماشا کردن مولمی یا کمی عزیزان دلو دیده خنده آورمی یا خنده نآورمی من گفتنی هستم که انا همین چیه که بود ما برای تابی شما بالیده گرداندن همین چیزا ما برای شما تقدیم نمودیم خاطر رسان میکنم که کانال پایکی سوخت رو پیگیر باشید آبونه نشده باشید آبونه شوید و ما رنگی همون پیشتره گازیتا با آبونه شو هفته پلاتون میگفتن که ما کنیم شما آبونه شوید انا همین زنگولشه رو انا همین جبه یک پخش کردمانید درینگی کند از همه افغانی های لطیفای ما با خبر میشوید در همین جا میخواستم به برنامه امروزه حسنی خاتمه بخشم با امید و آرزوی آنه که در لبان شما همیشه خنده باشد همیشه با طبع بالیده باشید عزیزان کامنتاری نوشتن رو از خاطر فراموش نکنید خیر عزیزان ما شما رو یاد میکنیم